مبروك مبروك. ولسه لسه معانا لحد 5000. عايز تجيب ايه تاني يا ابو محمد؟ لا مخلص. ايه ده بقى؟ ده ميكروويف ده ب 5170. غالي كده، احنا عدينا الميزانيه. بنتك دي كام سنه؟ 15. مخطوبه؟ لا لسه والله مجهز. بتجهز لها يعني؟ يبقى كويس، ربنا بعتنا عشانها، عشان خاطرها والله. ده ايه؟ حسن بيبو نمبر 1 بيقترح لك. خلاص ماشي. ده ايه ده يا بيبو؟ الأوريجينال بتاع الحلويات والحاجات بتاعت العصر. ده بتاع الحلويات، عايزه؟ ناخده. هاي ماشي. ده اللي احنا بنعمل بيه بيعمل الايس كريم وبيعمل ده ضروري ده ولا لا نغيره؟ لا ده ما هو ضروري ينفع. ماشي جميل ماشي. ممكن نجيب الكتل ده كمان عشان الشاي خلاص ماشي. ولا انت جبته؟ لا لسه ما جبناش. بكام ده؟ ب 276. لسه معانا لسه. شوف لو عايز تجيب اكل شرب كل حاجه موجوده. فراخ لحمه ماشي. لا لا يعني كده احنا خلصنا حبيبه خلاص. خلاص كده خلاص. كده حاجه حبيبه اهي، وانا بحييك يا حبيبه وبقول لك مالكيش بركه الا بابا. بابا بيحبك وخايف عليكي. نجيب لك بيجامات. البيجامات بتاعت البنات. حبيبه البيجامات نصيبك وايامك عجيبه. اسمك ايه؟ كريم. انت كان في بنت بتقف هنا كنت باجي اجيب كلاسين، كانت هي اللي بتديها لي. ايوه ما انا معاها، هي طيب. بتيجي الصبح ساعات. كريم نمبر 1. كريم نمبر 1 يا جماعه. اي حد عايز كلسون على كريم في مول برايم مارت. كله في الافزون. صالات اي حاجه. كله موجود هنا. وانت جاي المنصوره هنا من اسيوط عشان لقمه العيش. ايوه ما شاء الله، ربنا يبارك في عامل عمرك. كام ده؟ لا من غير حاجه. الله يخليك يا باشا. من غير حاجه بجد ولا انت بتقول كلام وخلاص؟ لا من غير حاجه بجد. لا اكيد انت بتهزر. لا مش بهزر. ده انا هصوت لو. لا مش بهزر والله، لو عايز ياخده ببلاش ياخده وانا هوم وير. هوم وير. حاسب عليه يا عم. لا لو انت اللي هتحاسب عليه لا. اوه الراجل ابو بدله، الاداره العامه والخاصه محمد عامل صح؟ كام ده؟ مصطفى الشاعر نمبر 1. الحمد لله تمام. صيطتني يعني. وحشني والله، الراجل الجدع اللي ملوش مرتجع. وانت طيب يا غالي. والنبي شوف لنا السيستم، قول لهم يظبطوا لنا الخصم بقى عشان ما نوقفش على الكاشير. حبيبي يعني. حبيب قلبي.